kita ada, Cok. Depil ini biasanya di sini Depil di 2 squad anjing. Satu ya. Anjing nembakin gua babi. 2 squad babi. Masuk, gua tutup. Woi babi gua. Tai, woi gua hancurin woi. Gua enggak ada. Udah gua hancurin tuh. Anjing ada senjata gua. Naik aja, Cok, naik, Cok. Ini XM nih. Mana sini betul. Sini nih. Sini mana? Ini MAG nih, tuker. Ini. Dia MAG-nya diambil sama kita, goblok. Ah, karat banget tuh, Cok. Anjing banget. Karat banget Mas, nih. ke atas bet mas. Ke atas saya mas. Naik aja, Cok. Nokatu. Itu enak banget anjing. Takin. Yang bawa dulu yuk. Sabar, Cok. Udah. Anjing ngeprem. Masih ada lagi, Cok. Ada lagi, Bang. Ada lagi dari kanan ada dari bawah juga. Kotak-kotak ada. juga ada, no. Naik. Kabur no. Kita ke Gua ada. bawah aja cuy. Gua ada lab caption sih. Apaan sih, Puy? Ah. Yuk ke bawah ya cuy yuk. Nur kabur naik mobil tuh. Puy, sabar, Puy. Di atasnya ada. Dari kanan. Puy, kena Puy. Ini tinggal di gua nih sama di ini. Itu tuh di bok-bok lu, Rey. Iya. Puy, kanan, Puy. Nice. Gua kira tinggal di satu ininya, anjing. Ya ngentot ace babi. Ini ya kecas nih, Bang ini wis kayak. Satu hit, bye. Sabar anjing, gua pakai enggak ada Aduh. Tinggal di dalam itu mas. 2 orang lagi mas. dalam Tinggal di mana. dalam. Kalau gue hidupin lu dah. 2 orang kah? Kabur no mas. Mana? Ke dekat lu, Kay. Kanan lu mas. Satu hit. Anjing udah majuin bel lah sama gua. Majuin lah, mau gua mah nih, mati deh. Siapa? Tahu ngapa dah sabar. Nok. Ini kabur bocahnya sini woi. Ini buset kabur. Woi kabur atuh nih woi. Gua ngambil SK tas. Bawel kayak cewek. Kemana, Rey? Sini ikutin gua nih. Penonton gua nih. Ayo lu mampus sama gua lu. Rumah merah ya? Cas gua anjing. Kasih tahu Rai. Wah, abai untung gua hitin lu, Bay. Bokong lu kan. Dia ngeliat lu, Bay. Kagak ngeliat gua, bego. Itu satu hit kenapa gua langsung kena kok? Sini mana anjing sini bego nih. Sekitaran sini. Ah, tadian gua beli radar anjing. Oh ini kotak-kotak kali. Oh, nih di batu nih sama gua nih. Di batu. Ya elah, bego. Ngapain? Beda squad. Oh Woi, iya beda, Cok. Woi. Apa anjing? Nok 1. nok dua. Jangan sampai kenok. Gua pepek lu anjing tolol bot. Ayo sini lu anjing pet sama gua. Lu gimana goblok? JNX lu. Di gua ada. Ampun lu kenok babi lu banget lu anjing ngadu-ngadu shotgun booster sama gua. Gak bisa, Bang. Oh, 7 star tuh gitu. Paul. Lu 7 star nyentot. Toxic buat hari-hari. Ada yang kenok, Bay. Kenok satu, Bay. Jangan, Bay. Gua sampain. Nice. Mampus. Di kirinya ada ya, di hangar ya. Gua keliling duluin aja. Ini aja nih 2 lagi, Cok. Gas. Kabur ini mah bocah. Lu, gua sunatin lu. Ya, kabur, Cok. Kabur. Enggak jadi. Mampus lu tolol. Kenok enggak tuh? Enggak. Nih, kakak gua nih. Satu. Karat banget. Nok 2. Allah, Bang. Lain kali jangan gitu lah minimal. Ada lagi woi. Lu jangan looting dulu, tolol. Jangan ya. Iya, di hangar. Ya depan gua. Ayo naik mobil lu. Oh, iya. Arah ke factory. Kita naik mobil ini aja yuk. Yang Bang, granat satu nih, Bang. Nih looting aja dulu, Cok. Sini, woi. Iya, jamet. Enggak, tadi di hangarnya ada, Cok.
Kanan tuh gue tandain bang. Cet, lootingan enak pak. Anjing udah maju nih dia. Ngeyel buat anjing ngeyel. Oh, di tuh, kanan gua tuh. Sabar, gue pakai inian lu. Pakai mobil. Tanda gua sekarat. Sabar. Gue muter lu nih. Sekarat banget tuh tanda gua tuh. Satu. Ayo lu. Dua. Kontol. Satu lagi cari. Badut goblok. Nama lu sama anjing. Kayak orang. Pur, puy, kar puy. Ya lagi. Di kiri. Perang gede, Cok. Pakai mobil. Nomor satu. Goblok, gue nembak Tuh, apa? gua kellerin. Atu lagi nih. Adoin bang, adoin bang. Mana sih? Oh, no ya. Dalam bay. Bom banyak Berapa? banget. Ya, goblok RXC doang men tolol. Udah kah? Bom banyak banget ini. Sumpah ini kepal banyak banget. Udah. Bagi kepal gua bay. Minta lu. Nih. Mana kepal? Sumpah ini banyak. Gila. Berisik banget, Puy, berisik. Ah. Berisik bawel banget lu pul. Elah, bawel banget. Menek anjing. Beli radar. Wih, masih ikut apa dah mas? Somai basi. Somai. Nih rumah sini nih. Labirin cok, ada cok. Lalu gua ngira dibokong ya gua nih. Labirin. Buset deh, weh rame banget anjing. Bang, belakang. cok. Belakang gas. Anjing. Anjing banget Bang Muske. Tetep gak kelihatan, Cok. Sumpah gak kelihatan, Cok. Wah, anjing jadi si yang dapet. Bangsat gua mau masuk jadi gak jadi, Cok. Ditabrak gua. Buru-buru labirin doi. Sini, ikut Bang. Labirin doi. Bang, ikut Bang. Nice, gagal. Woi, gajah Boy, kamu kan Boy. Atas lu, Atas lu, Bang. Ayo Bang Muske. Labirinnya langsung ya gua. Enggak, atas gua dulu. Pak kita banyak, Cok. Nih, depan gua nih. Karat satu. Ya di situ karat. Mana anjing? Ya di situ depan lu, kiri. Belakang lu bego. Mana sih anjing? Ih, goblok dibilang belakang tuh siapa itu di pohon itu tuh. Di sini nih. Terlihat. Nah, ya itu. Ada enggak? Mana ngentot? Mana foto ngentot? coba anjing. Gua hit 4949. Astagfirullah. Gua di telepon, Cok. Bar. Mobil mana cok? Ini mobil, bangsa Cok, mobil ini. Indonesia dan negara itu. Tuh, karena maafin dong. Lu anjing. Dalam apaan, Boy? Depan gua. Sabar, Boy. Motor. Di labirin masih perang, no? Perang sama kita maksudnya. Goblok lu. Karat satu ya. Geng. Weh, ini kita lawan 4, Cok. weh. Katu. Nokatu. Ah anjing. Nokatu, Cok. Ngentut hidupin gua. Nokatu. Kalerin. Ya anjing. Nok dua. Hidupin. Gue hidupin santai. Pancin. Gue hidupin santai. Anjing apa sih 10 ngentut. Gue jago goblok. Oh ini. Itu pancinnya cuk. Anjing. Bego 2 orang. 2 orang, Bay. Depan lu dong. Bay depan lu, Bay.
baru hidup cuy, 1 orang itu. Woi anjing. Ambai sebelah mentot. Gila, Abai Betawi ini bos, senggol dong. Dua lipat lagi aja. Bangsat. Ya di kiri aku. Bisa 3 ada lawan ya, gila ya kita ya. Iya. Ah. 3-2 apa tuh anjing? Ih, tadi sempat gua. Anjing baru sekali gak lu, tai lu. Rambut dibakar ketawa, gila. Ah, 2 gigit lu bagus. Parah banget anjing. FPML kalau kayak gitu gimana yang gila, Cok? Gila kali. Iya. Slot 2 GG semua kecuali Apu. Astaga, parah banget. Miris saat itu. Bang apa jago cok. Mana nih gubuk? Gue nggak ada senjata be nih kanan. Udah apik gua. Anjing. Lu main begitu bocah. Iya. Gue pakai Misha, gue pakai di motor. Depan gua nih. Start pot anjing. Nok atu. Karat satu. Di depan lu karat, Ray. Iya ini sekarat sama gua. Temennya nyamperin tuh. Nok dua. Satu. Nok 2, satu lagi. Lagi. Di gua nih kayaknya step ada dah. Tap nada ada di kanan gua nih. Oh di atas BG. Mana? Ini. Ini Cok kabur anjing. Iya tadi. Oh, itu tuh. Nok lagi. Rata sama Abai Betawi ya guys ya. Kalau pengen tahu mah. Kepala gua 5 nih. Apa Mana? mana? Di kanan Cok. Di gua. Naik apa itu dia? Pecahin. Dia kabur dia. Pecah. Satu orang dong ini. Gas aja yuk. Ayo lu, kamu pasti panik ketemu Epos Abai. Di mana, Cok? Pecahnya. Ini gua dulu. Anjing. Depan gua itu ya, open bet ini. Itu dia. Ih, karat banget 38, Cok. Sama gua 61 itu. Nok. Bos. Itu turun dia. Iya maksudnya udah turu. Ya Allah. Mana ada, Cok? Depan ada nih. Di bawah juga ada, di bawah. Bukan, ini aja. Bentar. Radarin enggak ada, Cok. Nah, gua sekarang ya. Nah, gua lontar pakai 1. Nok. Nah, lontar anjing. Gua. Pegang dong. Pegang tuh. En aja, Cok. Nah, kan. Ya. Udah RS. En aja, Bay. Apa, Bay? Biasain, Cok. Lagi paling di atas. Di atas ya hidup-hidupannya ya? Ya, di atas. Oh no, open bet no. Di gua lagi. Itu bye. Bang. Gila, drop. Mas dapet gua. Baru ngejauh ya.
Ah, si anjing. Bagi 10 shotgun apa dah? Bye. Ini, Yang itu. ini, Gak ada. ini tolol kalau bilang ini ngerti apa tuh? Bro. Airdrop. Wah, belakang gua ada, Cok. Karat, nice. Woi, di atas ada, boy. Asin deh. Depan gua ada satu orang nih. Karat satu. Karat. Di kiri ada lagi, Cok. Ya anjing sini nih skarpet itu boy. Bye. Di tanah gua lihat. Ya. Dari atas, kepalin, Bang. Agak bisa anjing ada mobil gua. Lagi, Cok. Cing. Puy. Puy, gadget, Puy. Sabar napa? Pasti bawa. Ngapain, Bang? Ke belakang, Bang. Woi, Allah. goblok banget anjing. Kirain gua kepal goblok. Ah, itu banget. Dah. Kirain gua kepal anjing. Diam. Kok nggak bisa sih kepalin, Cok? Ada mobil gua. Ini Gua dijepit lagi. Goblok banget. Cok. Anjing, nggak bisa kepal, Kejepit, Cok. anjing. Sumpah. Wah, goblok. Anjing. Yalah. Gagal pengen nge-revive Shirai gua anjing. Ada mobil gua.